ka JSU nang phulut circle ha ka phau trik nu banai da paman ga ye chem lang lambai chatan re heba waro wa chong chnong wa kan thup yak wa he chnong na ki chnong wa pero per ki ema po ka block 1 da wan lang ni chakani ka tamasa hakani tamasa chatan re da wan sakhi da gi khot ka JSU sen bai heba utraiber lang a su chen naman ukam kongsan ringkat em lang vice president ka sen u up lang lamare wa u e bud ka sen u hei bor pariat wa ki wi itmu open man yakani ka tamasa ta open im ya gerti ka dustur tan re wa irukam sap rukam kup ki jai berupanar ki wa chong apo ka block 1 ko tip le kam ga ilaka labang nang phulut mon go le ka sen wan kong tamu pan man yakam ga ni ka tamasa heba ka sen JSU di ye ga wa man khnang wo man ga le ye chem lang gi khon ga chnong hakani ga thain wa o e man se mo man gi wa changain wa to usnyao ki wa sa ki semen hala em gi chigi wi ga thain utrai bor lang ha e ye klam de e wi gin tin snai ngun tu chaki pej ba wa de ong wa kam ga jai bru em kam mo pun im ye ga tin thale karti ga dustur wa bo kier ne chong kha khle ne ba bo man i ga jai bru wa karpang wa e jai e kur chagin thai yakani ge lang da pan lai daw chem hok kerweng wa de yo igin tin pdiang buram naw president galabang lang phulut circle u salpios merten wa de pan kot yakara gi tin naw general secretary u rajesh tamaha Welcome board. Kejai bru kasi jantia hapo Meghalaya emi dokhanru lak don hi. Hanrai kipat ke population ng state Meghalaya Dunai ya galepo arlak. Imani kita kejai bru ki wakian hapo kadiga sla pertai kamtam hapo ri India woro kuwi. Kamu man lang ki tuan ki tribal ki perlok karbi kinaga kimizo ki hajong ki chakma ki lusai ilaman ni kamjo ladai nyei ukso yite I identity yong I penmango yiga jaibru kawarem ke jaibru kawapo kanrulak kita ki population ki empat yong ki kasi jantia yuma khonai pi leba lada mani ki bru kempat sa ibo raduna ke jingi telinam emi kunai pi tuwitong ke jabru daw yu gi nakhle kawar ko aklam ini kariti ke dustur keman ga wam kam ketin ke telet de man ga wam kam handrai ke wam kam ha to ka songkha songman ile wo chen ke population ke jibun pai ke kasi jantia to de bon bare ki kentai ki songkha khle to mun to tuwa Lada pergi kentai, waksok ya kukur, waksok ya kejai kekenja. Ki senrang batan, mangga wasuk, ulai congkuram ciwi tuan kejai bro. Weekend bo, ki senrang to ki Richard, yang ki cerot yang kejai bro. Handrai pergi kentai, to ki tenan, ki branch ong yang pareng, open yar, open he, yang ri kejai bro yang I. Ucenrang manu nang eko yung. Ucenrang manu unong ki unong kere handai ka kentai to wakso yurti rustur wakso yakur yaga jai kenja kantam yaga yung gasem ko yoi yaga yung gasem watep usden yagi khon yagi te ki ksu ni ba ka patan yung I chongi hagi khenro ki khlut kat no phu mat phu mut I wo meu prin brui wo meu ro thang yong ni mar sin kup ka chen roin ka muka phu mat phu mut wan ari la dang sila ka dong than hai hai mo da hun jeruk nong pai si sen je patanya gini gitu men cede gu im nang kat ni pitit itu ka buk sia ri ki yo yewa miet kan hai yewa miet chen rang ki khon ki su ki yong ki te yo lo te wali ni che khamat wa kani ka chim lai lo ti yong I wa to wo lai ka che khamat ai khub lai le sa chi sen ni gi man bai gi man pa ku kur chan ki gini ki khon kan ro lam da gi ti yong phi ngai janwa kini gi kan ro ku chong khamat ni em ki be ki pa ki yong phi to gi wasat ai yu man ki wa kha wan le yo to chobi wo wai ya ka te ka jaj bro labang nang phulut yong I wu yo I ka yo ki ching chiai ko perthai ka ni dia kelam ngong sa ka 5G ba ya kelam ko tang wa ka jing im yong I tanang man ko ka puto po nai ko snyau si bha wa to I nang im ka juk ha ka juk ka jing kalain bat ka juk puto po nai ka jing kalain gi ka juk ka jing kalain to ka juk ka jing pihun ka yu bi chni ka ya atmut hai ni hai tai nei benta wa dona ka jing nang ka jing start meling lo di ka wa ka te ka wa ka ya kam wa trai wa thet wa kha wa man bat kata ke chong kha chong man phiar dor gani banta em ki jing ya da ya phi
to kajuk ko khro ko blai u ha phi nga ki khon khon ro ki wadap iterpen ni tenge wo kit wo thoman la ki jinga yong ka jat ben ro yo luti o wa ka khmat ko wa khmit uni ukhlawa yong ichamis ni to dang yo ki jingker ko ya kalabang nang perlut le sajisin u imbyang kalabang nang perlut dewa tip mit ka sarkar dewa tip mat tip mut ki wom to tip ki tangkan ki chumang ki poi ai le ne ki bhoi yo luti o wa ile uman ki penar ki upakahi kadustor ka tanrayong ile wo tip mit ke perthai wo to man ki wadap chon ha ka tanray kadustor ti nay nang man ko tang ka jingsat tanray kaniam karukom le man ko wadap ko biang hi kadustor kariti man ko wadap ko biang womem dunai tang ka jingstat bat ka roy ka parto dunai cha e benyi na kinong yalam cha e benyi na kinong sansar cha ban benyi hapo ka sarkar hapo ka rindia naman iki ke wompo emu tibet dewa pakabat janai nei ni chakmat yoluti wa wa kini ki khondap chenrang kini ki samlarang ba wo kit wo ba ki wo ka sor wo poi ka chadu chachkur yong ka sarkar wa upen trekam no ki ka ya ka ye ka wada kular yong ka constitution yong ka rindia wo ya da ya ka dusturiti yong phayong kakam ka set schedule deni tendon hi wa khaja ka ni ka por o blai em lang okur khu ye phayanga wo man ni kunang kharoi parum pare bat man khi man khan khoblai shibun 6000 nu Muslim JSU